to pass. Ibi ni ibintu biri muri Bibiliya. These are biblical words. Haruka mujya mwumva ibintu biri mu itangazamakuru hirya no hino ngo barimo barabagurisha amavuta ngo n'utubuto. Hari ibyo mbagurishije. You hear in newspaper that they ask you to buy it. Arugomba bwiye ngo mukagure. Did I ask you to buy it? Uyu munsi. Today. Dore ngaka kabuto ka SINAPI ko kangana. Look, this is the seed. Urakareba? Can you see it? Wakabonye? Have you seen it? Uyu munsi ndaza kukaguha. Today I will give it to you. Abadukurikiye online umunsi mwaje mu Rwanda. Dukorera Imana yacu amashyi. Reka dushimire umukozi w'Imana kwizera. Adushyize mu birere bikomeye cyane. Let us thank the servant of God. He placed us in great spheres. Mbese mwanezerewe? Are you happy? Reka twongere dukomere Imana yacu amashyi. Let us applaud again to God. Nari mvuze ngo reka twongere dukomere Imana yacu amashyi. I said let's applaud to God. Reka twongere tuzamurire Imana yacu icyubahiro. Let's lift glory to God. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Mu kanya gato narindi ahangaha. Shortly while I was here. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Uyu munsi kubera ibintu niriwe natura. Today because of the words I've been confessing. Nari nkeneye ibintu bimeze nk'ibimenyetso. I needed things like signs. Sinababwiye ngo mu minsi 3. Didn't I tell you like within 3 days? Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera kungana nk'akabuto ka SINAPI. If you have faith like this seed, ngo muzategeka imisozi kurwa hayi. You will command the mountain and will be shifted. Ako kabuto mwaba muzi uko kangana? Do you know how this seed is? Uyu munsi ndashaka kubaha akabuto ka SINAPI mukagatahana. Today I want to give you this seed and you go home with it. Sorry, niba wasaraye nta kibazo turakuruhura. Abakunda Imana nimuvuge ngo amen. Aba yakoze cyane ijwi rishobora kuba ryanze. Twamuruhura nta kibazo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntacyo ataba yakoze. Abakunda Imana nimuvuge ngo haleluya. The lovers of God say amen. Nimugira kwizera kungana nk'akabuto ka SINAPI. If you have faith like that seed. Mubonye narisohotse hano. As you see me was going outside. N'abantu bari bavuye Israel. Were the people from Israel. Bari bamamagaye barambwira ngo ninze bamakabuto ka SINAPI. They called me so that they could make me the seed. Buriya nageze mu iteraniro sinjya sohoka. Actually when I'm in a service I don't get out. Ariko ikintu cyose. But everything. Shobora kubona gishobora kufasha. That I can see that can be important. Mu bijyanye n'akazi ndimo hano. In my work here. Ndagikora. I do it. Abantu twabanye mu gitondo murabizi. The people who've been together in the morning, you know. Mbabwiza ukuri. Let me tell you the truth. Vuga ngo umuriro. Say fire. Ijambo rya kabiri. The second word. Banzaniye ubutaka. To me the land of. Hey! Hey! Hallelujah! Hallelujah! Ijambo rya gatatu. The third word. Banzaniye amazi ya Israel. They brought me water from Israel. Muribuka. You remember? Umudamu wigeze uza. The woman who came. Amaze igihe kinini cyane atabyara. And it was long being barren. Akaza ari mu mihango murabyibuka. And she came, she was in period. Yaza ngafata amazi icyo gihe gene nigiriyeyo nayakuye Israel. While she came, I took water. I was from Israel. Nyamuhaye. While I gave it to her. Ako kanya. Immediately. Iryo joro yarayasamye ari mu mihango. That night she was conceived and she was in menstruation period. Umugabo we yarari Nyagatare. The husband was at Nyagatare. Ndamubwira niba adafite n'imodoka mubwira tege yirukanka saa 7 z'ijoro zigira akazi karangiye. Haleluya. I said if he doesn't have a car even
He must try his best so that the work can be over at midnight. ahita anyongorera Then she speared in my ear, arambwira ngo pastor the pastor, ndi mu mihango. I'm in my period. Ndamubwira ubundi ko wayivagamo wasamaga. I said, when you could be in your ovulation, would you get conceiving? Arambwira ngo ntago nasamaga. Then she said, no. Ndavuga ni genda ugerageze iki gitangaza mvuye ku butaka. I said, go and try the miracle. I'm from the land. Ubwabyo gusengera Isiraheli gusa. By itself to pray for Israel, Umugisha uhituza. the blessings come. Iri jambo ngiye kuvuga ni munyumve nabi. Don't misinterpret this word. Usiko nta muntu ugera Isiraheli ukena. Did you know that nobody can go to Israel and stay poor? Sinzi niba mubizi. I don't know whether you know it. Umva uko Bibiliya ivuga. Listen to how the Bible says. Ingoma za kabiri. 2 Chronicles Igice cya gatandatu. chapter 6 Murongo wa 32. verse 32. Iby'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwa Isiraheli. What the Gentile people not from Israel, Naza yerekeye iriya nzu. if they come getting to this house Azanywe n'izina rikuru. and they are coming for the great name Akaza agakora kuri kiriya gikuta and they gusa. touch to the wall only, Ngo uzumve gusenga kwe. hear from his prayer Ngo umuhe ibyo agusaba byose. and give him whatever they're asking for. Ijambo rya kabiri. The second word, Igitabo cy'Itangiriro. book of Genesis Igice cya 12. chapter 12. Imana yabwiye Aburahamu. God told Abraham Iramubwira ngo Aburahamu that Abraham, uzagusabira umugisha. he who shall ask blessings for you, Azahabwa umugisha. he will be blessed. Kandi muri wowe And in you niho imiryango yo mu isi izahererwa umugisha. is where the nations of the earth will be blessed. Ntega amatwi. Listen to me. Aburahamu Abraham, Kanani Imana yari yayimuhereye ubuntu. he was given Canaan for free Kuko wari uyifite yari afite umuvumo. because the one who had it was cursed. Yitwaga Kanani. He was called Canaan. Kanani ubyarwa na Lamu. Canaan who was born from Lam. Lamu ubyarwa na Nowa. Lam who was born from Noah. N'uyu nguyu yari yasinze vino. This Noah was drunkard. Umwana warangije And his child araza agaragaza ubwambure bwe. came and revealed out the nakedness of his father. Ahamagara ifura ye And he called the firstborn arayivuma. and he cursed him. Murimo muranyumva neza. You got me. Kanani uyu nguyu aragenda abyara amoko 7. Canaan and went to give birth at 7 tribes. Kiriya gihugu cyari icyabo. That was their country. Imana ihagurutsa Aburahamu Then God called Abraham ari muri Uri y'Abakaludaya. while he was in Ur. Iramubwira ngo Aburahamu, Aburahamu, And he told him that Abraham, ngwino nkwihere igihugu. come then I give you the land. Icyo gihugu yakimuhaga gifite abandi. He gave him the land while he was possessed to others. Igihugu akigezemo ararangara arasinzira asubira kugikorera. While he reached in the country, he was distracted. He went back to rework for it again. Yarasinziriye arimo atambira Uwiteka He was igitambo. distracted while he was giving out sacrifice to the Lord. Mu kugaruka For his time to come back, umugore we witwa Sara his wife called Sarah apfira ahantu bita Makipela. died at a place called Machpelah. Ariko But bamuhaye ubuvumo bw'ubuntu aranga. they gave him the place for free. He denied. Arangije atanga ikiguzi agura ubuvumo bw'i And he Makipela. gave out a price and he bought Machpelah. Abagura amashekeri 400. He bought it for 400 shekels. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yakobo akirana na marayika While Jacob was fighting with an angel, yaramubwiye ngo ntabwo cyitwa Yakobo kundi he told him that you no longer called Jacob. uzitwa Isiraheli kuko wakiranyije Imana n'abantu You'll be kane. called Israel because you fought with angel and people. Isiraheli niryo rizaba izina ryawe. Israel will be your name. Nzaba Imana ya Yakobo. I will be the God of Jacob. Ariko But Isiraheli Israel niryo rizaba izina ryawe. is your typical name. Isiraheli bagiye kumushyingura ahantu bita i Gosheni. Where they was going to bury Israel to Goshen, Aranga mbere yo gupfa. he denied before dying. Aravuga ngo ntabwo shyingurwa mu Barabu muri Egiputa. And he said, I will not be buried in Arabs. Hari ahantu data Aburahamu yatanze There is ikiguzi. where my father Sogokuru. gave a price of. Yakiguze amashekeri 400. He bought the land for 400 shekels. Arahiza abana be. He told his children to have a Aravuga sword. ngo nimundahire And he said, swear to me yuko muzikorera amagufa that yanjye you will carry my bone mukayajyana muri and you Kanani take them to Canaan. i Makipela. Machpelah. Hey. Kubera iki? Why? Ntabwo izina ryanjye ryatandukana n'igihugu. The name can be separated from my country. Izina ryanjye ntiryashyingurwa muri Egiputa My name- kandi izina ryanjye ni Isiraheli. Cannot be buried in Egypt and I am called Israel. Ahitwaga i Kanani Where I was called Canaan, uyu munsi wa none haritwa and Isiraheli. it is called Israel. Hey!
Bana we ikibazo ndimo ndababwira ubwiru nicyo kibazo. I'm telling you mystery. Kubyumva byakugora. It seems harder for you to understand. Ibyo bisaba seminary. It requires a seminar. Kugira ngo mbikwigishe. So that I can teach you. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Iyo muvuga Isiraheli, when you talk about Israel, muba muvuze izina ry'umuntu. You were talking about the name of a person. Murimo muranyumva? You got my point. Bisobanuye iki? It means what? Nukorera Imana neza. If you serve God properly. Abraham abyara Isaka. Abraham gave birth at Isaac. Isaka abyara Yakobo. Isaac gave birth at Jacob. Uko umuvumo ukura, as the curse was growing, ni nako umugisha ukura. As well the blessing. Ubuzima uriho kano kanya, the life you in today, nukorera Imana neza. If you serve God properly, ntago aribwo abana bawe bazabaho. It is not the same life your children will live. Abana bawe bazagira izina rikomeye. Your children will have a very great name. Ubu tuvugana, as we're talking, iyo muvuze Isiraheli, when you talk about Israel, muba muvuze izina rya Yakobo. You were speaking the name of Jacob. Ahitwaga Kanani ufite umuvumo, where it was called Canaan with curse, hahinduwe Isiraheli. It have been turned into Israel. Ku ikarita y'isi handitse Kanani, what's written on the world, handitse Isiraheli. On the world map, there is Israel, and it is the name of a person. Isiraheli kuyisengera, Israel to pray for it, uhabwa umugisha. You get a blessed. Ibyo mwari mubizi? Did you know that? Buriya rero iyo ubona tujyayo twirukanga. Actually, when you see we going there running, iyo ubona tujyayo twirukanga, when you see we go there running, nuko tuzi icyo Bibiliya ivuga. It is because we know what the Bible say. Israeli nayo igezemo ubuzima bwanjye burahinduka. I reached in Israel and my life changed. Nta kintu nasabiye Israeli na kimwe narabona. Nothing I asked from Israel I yet see. Ni Bibiliya. It is the Bible ubukandagiye that you are in. Reba ikintu bambwiye ngahita sohoka mu iteraniro. Look at the thing they told me and I went out of the church. Reka nze mbereka akabuto ka SINAPI nzanira bya bintu nshuti yanjye. Let me show you this seed. Reka nze mbereka akabuto ka SINAPI. Let me show you this seed. Kandi ndaza no kukaguha. And I will give it to you. Hallelujah! Hallelujah! Nawe utagiraga kwizera. Even you who didn't have faith. Mwanyakira mukavuga ngo hallelujah. Can you say hallelujah? Kera nigeze nkura ubutaka Isiraheli. I bought land in Israel. I got land from Israel. Hari ubutaka twe twarashyize ku isoko na madamu. There is land that we took on the market. Bwaranze kugurwa. But we couldn't get the clients. Hari n'ahantu bagombaga gukodesha byari byaranze abakiriya batazi. And there is where we were supposed to rent and the client could not come. Narabyutse mu gitondo nzanira na rya darapo na ya mavuta. I woke up in the morning. Narabyutse mu gitondo. I woke up in the morning. Mbwira madamu ni ahantu mu cyumweru kimwe byose biraba biciyemo. I told my wife that within 1 week everything will work. Arambwira ngo ugiye gukoresha iki? Then she asked me, what are you going to use? Ndamubwira ngo ngiye gukoresha ubutaka. I said I'm going to use the land. Nafashe bwa butaka. I took the soil. Ndagenda mbunyanyagiza aho hantu. I mixed it there. Mbunyanyagiza mu butaka. I mixed it in that land. Ndavuga ngo ubu butaka buvuye kuri Isiraheli nkuko Naaman amaze gukira ibibembe yabusabye. Then I said, this is from Israel, as Naaman asked after being healed from leprosy. Ndagenda mbushyiramo mpita mvuga ngo ndahagurishije mpita muha n'igiciro. I took it in and I give out the price. Kandi nkubwire. And let me tell you. Ubwo butaka bari barandiye bwari ubutaka bufite 15 kuri 30. Noneho baragenda umuntu wubatse mbere. Somebody who built before me. Aragenda njyaho metero n'igice asigira 13 n'igice. Urumva kana asigiye? Went and took some meters to mine. Urumva na kantu gato kabumba bumbye. You guys, it's very small. Umwenjeniyeri wanjye arambwira ngo tujye kubarega. And my engineer told me to go and take it into trios. Ndavuga nta muhanuzi ujya mu manzi. I said no prophet who goes in cold. Ndavuga none se bamusenyere kandi tuzaturana. I said they destroy for him while we shall live together. Ni no. I said no. Ninjye nifitiye icyizere mfite umugisha w'abayuda. I said that I am blessed like Jew. Arambwira ngo nawe uzahagura hameze gutya. Then he said none will buy it like this. Ndamazana igikuru inzijyamo cyangwa nagijyamo. I asked, can the house be fixed in or not? Arambwira ngo inzijyamo. Then he said yes. Nandikira umujyi wa Kigali ibyangombwa byo kuhubaka. I wrote that letter to the city of Kigali, then they allowed me to build. Ukima ibyangombwa byo kuhubaka. After getting those documents, sinzi ukuntu icyo gihe nari mvuye Burayi nje mageze mahurira
mahurira n'uwo muturanyi wanjye. And another way, I was from Europe and I met my neighbor. Sanga umwenjeneri wanjye yaragiye aramubwira ngo asanga bigeze baterana amagambo, ndavuga arambwira ngo ni wowe nyiri aha hantu. Then my neighbor was like, "Are you the owner of this land?" Ndamubwira ngo niki. I said, "Yes." Ngo gute munjyana mu buyobozi mutabanje kunganiriza? Ndavuga ninde wakujyanyeyo? Then he said, "Well, how can you take me into the court before talking to me?" Ndavuga niyo. I said, "Oh." Na ahantu hahindutse sitina bahatonganiye. I said, "This is a bad place. It becomes Satan because they quarreled on it." Niba hahindutse eseke bahagiriye maka. I said, "It's now Isaac because they quarreled on the place." Ntukajya utura mu maka. Don't live in a place where there are quarrels. Ndamubwira ni wa mugabo we. Then I told him, "That man, Nige ndi umuhanuzi. I am a prophet. Ni nugira ikibazo. No worries. Nubwo n'abakozi baje babijyamo. Maybe the workers who came. Nariko jewe nk'umuhanuzi But w'Imana. I, like a prophet of God, Ntuhangayike. don't feel troubled. Ntuvunike. Don't feel troubled. Aha hantu Here, igumanira inzu yawe, remain with your house. ntihagire n'ukora ku gipangu. And that don't allow anybody to touch even to your Ni gates. sinari nabimenye. I didn't know. Nubwo babikoze nabizi. They did it while I didn't know. Ni ninjye twibonaniye nyiraho. It is me whom you meet the owner. Ahita anezerwa mbamwereye imbuto. Then he got up because I bear the fruits. Ubyumve? Ndangije Then after, ndagenda mbwira madamu ko byagenze. I went, I told my wife everything. Arambwira ati ubwo se ko wamaze kwitega Then she said, "You trapped yourself. inzu izajyamo?" Will the house go in?" Ndabwa ni kandi bamaye icyangombwa cyo kuhubaka. I said, and they gave me the documents for me to build. Ankubita undi mubare. She gave me another point. Arambwira ngo none se baguhaye icyangombwa cyo kubaka bashingiye ku cyangombwa cy'ubutaka uko kimeze. She said, maybe they gave you the documents based on how the land was. None biri ku cyangombwa So what's on the document? sibyo biri mu butaka. It's not what in the soil. Ubutaka baraburiye. The land was consumed. N'uw'imande yanjye nawe yari yafasheho ngo niba ari metero ngo niba ari bike simbizi. Sinzi ukuntu babibara. Even the one next to me signed took other meters. Aranje arambwira ati reka magure ngo amafaranga, ndavuga nibigihorere wigira ikibazo. Then he said, "Let me buy the place, then I give you money." I said, "No problem." Ndavuga ninjye ndi umuprofete ninzijyamo. I said, "I am a prophet. Can the house be fixed?" Arambwira ngo inzijyamo. Then he said, "Yes." Ndavuga ni nibijyamo mwigira ikibazo mwebwe. I said, "If the house can go in, don't worry. Ni mwicare mutekano uturanye n'abahanuzi nako bisa. Sit and be comfortable. Nothing compared to live with the prophets." Ndavuga sasa aba bagabo bungubu wasanga uyu mugabo yarababwira ijambo bakanekereza nabi. I said, maybe this man said the wrong word to them and they have a bad coat on me. Mitamaha igiciro. Then I gave it a cost. Mita mabara igihe nari mamaranye. I count the days of having it. Mita mazamura maha igiciro. I gave it a cost. Ndahungura buri kwezi nkagenda ashyiraho amafaranga. Ndashaka mbigisha imbaraga zo kwizera. I want to teach you about the power of faith. Ndavuga nuko kwezi hagombaga kujya haya. Then I said, on this month I could get this uko hakajya money. haya. Next month this. Nibuka ko ari abahanuzi babiri najyanye mba $2,000 ndimo mumanura ubutaka. I got to know that there are two prophets I saw on. Nayo nyongeraho. Then I added on those offerings. No, icyabaye rero niki. Then what happened? Maha igiciro. I gave it a price. Maze kubaha igiciro ndagenda mitafata bwa butaka nakuye Israel. I went, I took the soil from Israel. Ndagenda mitamanyanyagiza ndavuga ni hano sinzahatura nzatura Rehoboti. I mixed in and I said, I want to live here. I will live at Rehoboth. Rehoboti nahagutse. Rehoboth, it's where enlarged. Ntabwo ari ahantu ho kuba ahantu umuntu afunganye nubwo wenda ari quartier VIP cyane ariko nagombaga gutura Rehoboti. It's not a very squeezed place. Apana twatuntu. Not the squeeze. Abahanuzi bagusura bagasanga ni mu duparikingi tw'utumodoka tunerwa ya nago bishoboka. Haleluya. Hallelujah. Yes ashimwe. Praise Jesus. Mwizera ibintu bigarariko. Believe in big things. Umva icyo nakoze. Listen to what I've done. Naragiye. I went. Manyanyageze taka. I took in soil. Madamu ndaza ndamubwira numva ngubwire madamu. Then I come, I told my wife Bwa butaka nabushyize kuri iki giciro. that I have placed this soil on this price. Ahita yikanga. She was scared. Ahamagara wa mwenjeniyeri aravuga ati pastor yasase. She called the engineer that the pastor is going crazy. Atuzi hano ibiciro yashyizeho.
Do you know how much he's giving it? uwo mugabo yese avuga ngo ko no kwikira igito ugaseka. That man immediately said that it's provoking yourself and smile. Ngo ibyo wazategereza imyaka 10 ngo kandi nabwo ntibishoboka. That you can wait for 10 years and it cannot happen. Mitavuga ni kubwiyo mpamvu nongeye eshanu. I said for that reason I add on 5 million. Nese nongeraho miliyoni 5. I added on 5 million. Ni kwanza. I said then. Ni igitabo cy'imigani. Igitabo cy'umubwiriza. In the book of Ecclesiastes. 2:26. 2:26. Kuko unezeza Imana. Because the one who pleases God. Imana imuha ubwenge. God gives him wisdom. Ikamuha kumenya. And he gives him knowledge. Ikamuha n'umunezero. And he gives him joy. Ariko umunyabyaha. But the sinful one. Imuha kuruha. He gives him tiresome. Ngasarure. And you reap. Arunde. And you. Abone ibyo guha unezeza Imana. For what to feed the one who pleases God. Ni nanugo magurisha umukristo ndagurisha umuntu udatanga icyacu mutanakishijwe. I said I'm not selling it to the Christian but to the person who does not give a tithe. Ni kuko igiciro cye kiri hejuru. Because its price is high. Ni haleluya. Mitanitahira. Then I went at home. Noneho. Then nabaye nyashingura ikirenge. I took off my feet. Telefone zitangira kumamagara maze kwakira iryo taka. The cell phone started calling me. Barangije. Then after batangira no kuri yandi bavugaga ngo no gutegereza imyaka 10 batangira kongeraho 3. They started on that amount. They said that it was for waiting for 10 years. Ndavuga ngo nimudashyiraho ize bigiri kugira ngo eshanu nereke ba bantu buryo Imana ikora. Sishobora simbyeme. I said if you don't add on those 2 millions to prove the people that God works. Icyo gihe nifite igiterane hanze ndigendera. I had a conference abroad and I went. Madame arambwira ati wa mugabo we. Then my wife was like, "Man, ibi bintu uvuga urabona bibamo? Do you think what you're saying can work?" Ni igiciro nahaye ni mwebwe ni yandi aba yaraje nariko nongeho ziriya eshanu. I said the cost is me who specifically said. Hatavuyeho na rimwe. With no million off. Na nuguhemba kurimo. And with no payments. Bihembeye abakomisiyoneri. Paying for themselves the commissioners. Ya mafaranga niko bayazanye. It's how they brought the money. Ndabahamagara nibo nahise mpamagara. I called them. Ndavuga niko. Then I said, "Hey, wigeze umva icyo mbabwira? Have you ever heard me telling them anything? Ni kibazo mufite ubutwara ariko nago muze The problem you have power and authority but you don't know how to use it." Abantu bagombaga gukodesha. Where they were supposed to rent. Barazaga mbwira madamu ndavuga ni hoya ni hano n'umuhanuzi yarahabaye ni yagize ati ni madamu ni kwanza mashyize kuri iki giciro. They used to come and they said the prophet lived here. Nanga icyacumi. I give out my tithe. Ndabiba mu bakozi b'Imana. I sow in the servants of God. Fasha abakene. I help poor. Nkora umurimo w'Imana. I minister to God. Mbiba mu bwami. I sow in kingdom. N'aya mafaranga ndengejeho. I said this huge amount I add on. Nayo gukora umurimo w'Imana. It is for ministering. Nyarengejeho ni haleluya. I said I added it on. Hallelujah. Madamu arambwira ati oya ariko se wa mugabo we nago bishoboka ajya ku biciro kuki udasoma. Ndavuga nige sisoma ndizera. Then my wife was complaining that don't you read whatever. I said I believe I don't read. Mbwirira umuntu micaranye ngo kuki ufata ibyawe ukabipfobya kandi uri umuhanuzi. Tell the people next to you and tell him why you underestimate your things and you are prophets. Uzaburute kwipfobya uzaburute gupfobya ibyawe nawe ubwawe wipfobya. How won't you miss to underestimate yourself while you underestimate yours? Nimuvuga ngo haleluya. Say hallelujah. Uyu munsi Today. Dore ngaka kabuto ka SINAPI ko kangana. Look, this is the seed. Urakareba? Can you see it? Wakabonye? Have you seen it? Uyu munsi ndaza kukaguha. Today I will give it to you. Abadukurikiye online umunsi mwaje mu Rwanda. The people online. Uzaze kuri office yanjye. Come to my office. Uze nkaguhe. Then I give you this seed. Aka kabuto. This seed. Ugenda ugashyira ahantu byanze. Go and place it where it's not working. Ijambo Yesu yivugiye rirasohoka. The word Jesus said will come to pass. Ibi ni ibintu biri muri Bibiliya. There's a biblical words. Haruka mujya mwumva ibintu biri mu itangazamakuru hirya no hino ngo barimo barabagurisha amavuta ngo n'utubuto. Hari ibyo mbagurishije. You hear in newspaper that they ask you to buy it. Arugomba bwiye ngo mukagure. Did I ask you to buy it? Oya. No. Ntacyo mbagurishije.
I will not sell it to you. Yewe ndashaka ko musubizwa mukamamaza Imana ya Israel. But I want you to be answered and spread the gospel of God of Israel. Abakunda Imana nimuvuge ngo amen. The lovers of God say Abakunda Imana nimuvuge ngo hallelujah. The lovers of God shout hallelujah. Dore byari binjyanye buri yongeye gusenga iyo nyifashe kuri ridarapo ndavuga ni mwami Yesu Kristo iki ni igihugu atoranyije tiza hallelujah Hallelujah. Hey. Ngafata na cya gishura nahawe no muyuda. I take the veil that I got from a Jew. Ubundi kera nagiraga idarapo ry'igihugu cyanjye cy'u Rwanda mu rusengero kwa rwa murazi navuga ndifite nafataga ni ya Israel ngavuga ni Imana ya Israeli Imana yacu nk'abanyarwanda ngwino ukore. I used to take both flags of my country and the flag of Israel like of stomach and got healed. Wa muntu urwaye ikintu cyananiranya azashake. The one who Hey! Hey. Ubu no butaka. This is the soil. Sabrovanitsa. Ayaya. Ibi nzabibasobanurira. I will explain it to you. Su Israel gatatu. I visit Israel 3 times. Ibi mbabwira ndabizi nzabasobanurira. I know what I'm speaking about. Ibi nzi icyo bivuze. I know its meaning. Ufite ahantu washyize ku isoko hanze kugurwa. Do you have the plot you took on the market? Washyize ku isoko hanze kugurwa. Aka kabuye nzakaguha. Ano shaka yihorere dere nguri ya pasi. Wanga guhamya Imana se ngwino hano. Reka mbereke. Let me show you. Uyu ni umudiyakoni hano muri church. She is our deacon. Uyu mudamu This woman, twabuye yavuye kwiga mu Buhinde. we met, she was from India. Araza ndamusezeranya. I get her married. Akora mariage. She had marriage Rongorwa n'umugabo mwiza cyane wuzuye umwuka wera. with Haleluya. a very handsome man. None haje. And while she came, Araza arambwira ati pastor se she told me that, Pastor, kubukwe bubaye ari ku rubyaro rukabarubuze. this is the wedding but I can't give birth. Dukubita arambwira ati ko nabonye usengera uri mu mihanga gasama. She said, you pray for the one who was in period and she conceived. Nje ntacyo ufite cyo kuba wankorera. Then don't you have something you can do for me? Ndamubwira ni ntuvunike. I told her that Bwira don't get umugabo wawe hurt. aze. Tell your husband to come. Nafashe ku mazi sinagusomeshejeho nawe nkayamusomyaho. I got her water. Ndavuga ni ibintu bitakoraga mu mubiri wawe bise bikora. I said whatever was not working in your body is going to work. Noneho Then ndamubwira ngo nguhaye iminsi 30 yonyine. I told her that I give you 30 days. Uzajye kwa muganga uzasangamo akabebe. Go to the hospital, you will find in a baby. Fata ubutaka nari nakuye Israel ndabunyanyageza. Sibona bapfukamishije. I took. Yego. Ndavuga nini mupfuka. I told them to kneel. Barapfukama. They knelt. Ndavuga ni mu izina rya Yesu. I said in the name of Jesus. Niba bari barapfukamye mu nzu zayo niba barabapfukamishije ababikoze uhere no bapfukamishe Imana ibarebere ku butaka bwa Israel. Wherever they knelt, but this time I need God to consider them to Israel's land. Ndamubwira ngo none hanga. I told her right now. Ndatuye n'akanwa kanjye. I confess with my mouth. Uyu munsi wa none. Today. Birarangiye mugende mwitegure mutegure icyumba cy'umwana. It's over, go and prepare the room of the baby. Ati none se. She said. Umugabo akambaza ati none tubwo ni tariki 30 ni 30. The husband would ask, it is on 13th. Ariko mana we kwizera ni igisasi. Faith is madness. 27 27. Pasi yumva biramwanze mu nda. Pasi was feeling like it's no more working. Sibwo wagiye kwa muganga pasi. Kubera ko ni nabazi nsanga umuntu asa muri ovulation ndavuga ni after ovulation nk'icyumweru cya 2 umenya ko watwite. So nge nayo baraga gutyo muri science zanjye 27 njya kwa muganga nsanga nago ntwite. Ndamamagana ndamubwira pastor twatewe senga ndabona byanze. Arambwira ati ko nakubwiye 30 27 wazibwiwe nande. Ndamubwira ngo usubireyo nyuma y'iminsi 3. Yego arangije yihindi iminsi 3
I told her to go back within 3 days. Then she gave herself 3 days of addition. ndimo ndabigisha kwizera. I am teaching you about faith. Hallelujah. Hallelujah. Ndamubwira ngo genda kubwiye ngo I told her that I'm telling you. urasubira kwa muganga namani niba ari iminsi niba ari ukwibira 7 ntago ari bwibira 9. You will go back to the hospital if it is 7 times, not 9. niyibira 6 nibivamo. If she go in 6 times, it will not work. Ndamubwira ngo genda wibire 7 agenda ku munsi wa 3. I told her to go for the 3rd day, wongeyeho kuri iyo minsi 27, adding on those 27 days. uzagenda uzasanga utwite. Go, you will find that you're pregnant. Nibwo wabigenje siko? niko nabigenje. Niko nabigenje kandi ntago nigeze njya kwa muganga, naguze turadusanzwe two muri farumasi bikorera mu rugo sanga nasamye. Kandi ratubwiye ko tuzabyara umwana w'umuhungu. Yasanze yasamye. None ko Imana yari yamubwiye ngo ni umuhungu. Because God told her that he's a baby boy. Ngo ntago yagiye kwa muganga avuga ngo muganga nwite iki, ngo yagiye ababaza ngo niba aryo ngo babajije ngo iki. Narabwiye mu ndebere umuhungu wanjye kuna meze. Gasubiremo. Urumva nari maze kwizera neza imbaraga z'uyu umugabo twabanye na fiance wanjye ntamufite. Twarasenganye cyane. N'ubukwe bwanjye rabuhamagaye cyane. Nigiye bwabereye yarabimbwiye. So ku mwana rero nago nari mfite gushidikanya. Ambwiye iminsi 30 ambwiye ko nzabyara umuhungu. No iminsi 30 yone yabaye shocked, iminsi 30 neza. So nagiye kwa mugambira doctor rero ndebera umuhungu wanjye kuntu ameze. Atsenda bwe kuzabyara umuhungu, ndabizi ko nzabyara umuhungu. Utana kibesha umbwira ibindi. Arambwiye ati koko ndabonaga mu kawe kameze neza. So nari mbizi neza ko nzabyara umuhungu. Agiye nanone baramubwira ngo While she went back, they told her that ako kanya safatwa n'uburwayi ni diabete ni iki? Nafashwe na diabete, mfatwa n'umuvuduko. Byose cyari nge ku mezi 5. Muganga aramubwira ngo inda bayikoremo. Pasarama magara arambwira ati nkora iki? Ndavuga ni ndi so mu mwuka nkaba n'umuhanuzi wawe. Ndamubwira nibinkurira mu mwana. Mbimubwiye ari kumwe n'umugabo waraseka. Niumva sinkubuje kujya kwa muganga. Ariko nudasinya nibamukuramo. Oya binkuriramo umwana agomba kuvuka yuzuye, Imana nagitanga inoso. Hallelujah. Atamasukari ni menshi tibaramubaga. Pasi wabyaye igihe kigeze cyangwa bakubagiye ku mezi 5? Nagiye mu bitaro icyo gihe maramo iminsi pastor aransura. Nyuma nza gusubirayo nye byabigegezo bya Satani. Naje kubyarira igihe kandi umwana wanjye mbyara umuhungu wanjye n'ubu ndamufite. Ibi so kubabwira Imana ya Shadraka, Meshake na Abednego. Turababwira Imana yawe. Harageze kuvuga Imana yawe. Aka kabuto ka SINAPI nazanye sinje kukakugurisha. Ni Yesu wakivugiye. N'akantu gato gusa ugenda ugakoresha icyo ushaka. Niyo wakajugunya muri ubwo butaka ushaka kugura nuri bumenye amafaranga aturutse. Mana we. Hallelujah. Hey! Ibintu biri buze kuba sinzi byari byo. Abantu ba online nzababikiraho. Aya mazi n'ay'abarwayi. Kandi sinyabahera. Nzabaharande. Rengaya. Hallelujah. Amen. Bega we. Hey! Nayo nagagurishwa. Ndayabahera ubuntu. Ikindi kibazo ni muhumuri. Restazore. Sarabas. Dore rero kugira ngo birushaho kubaryohera kubera ko mbakunda. Nago njya nkora ikintu nabanje kwigishaho kugira ngo kibashe gukorera abantu. Nimuvuge ngo haleluya. Kandi ndabibafashamo.
nimuvuge ngo amen. Simba shaka kwigisha ikintu ngo ejo nongere ngaruke nanone nyigisha. Dore ngibi nimuvuge ngo amen. Kuva muri Israel biza biguzwe, babigura muri Israel, biragurwa. Mubwiye amafaranga byaguzwe amafaranga menshi. Nta numwe muri mwe nigeze nyaka, nta nuwo nzayasaba. Nabikoze kubw'umukumbi. Ariko unyemerere nawe nutesha agaciro iki kiguzi kiba cyatanzwe. Urumva icyo ngubwiye? Nutesha agaciro iki kiguzi cyageze gute? Cyatanzwe. Hari ikindi ngubwiye? Nubitesha agaciro. Kubera ko nawe yakugurishije, nawe ugize ate, nawe uvuze ngo tanga iki kiguzi, oya, nubitesha agaciro. Dore ikintu ngiye kugukorera, nimuvuge ngo amen. Mu minsi 3 murambuka Yorodani. Noneho jewe ni umwuka wa gihanuzi, igihe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ni umwuka w'ibimenyetso n'ibitangaza. Ni umwuka w'ibimenyetso n'ibitangaza. Ni umwuka w'ibimenyetso n'ibitangaza. Ku cyumweru nimugoroba, guhera saa 10 kugeza saa 2, ni njye uzigisha hano muri uru rusengero. Ni njye muvuga butumwa. Misenegura igiterane cy'ibimenyetso n'ibitangaza. Uzagende ufata amazi yawe, ndagutuma ibintu 3. Singaya Imana izabifashamo. Nimuvuge ngo haleluya. Uzagenda uzane amazi yawe nkakuru uriya mugabo yayazanye. Nimara kwigisha maze kuvuga kuri ibi bimenyetso n'uburyo bikora, nimuvuge ngo amen. Nzabereka ko byanditse byose muri Bibiliya. Ibintu bitari muri Bibiliya ntago njya mbikoresha. Nemera Bibiliya cyane. Ubundi nindangiza, nzafata igitonyanga cy'amazi ngishyire mu mazi wazanye. Nushaka uzagenda uvamo amazi ya robine. Ubu ikiguzi ngusabye nicyo kuba wareka gahunda zimwe na zimwe wari ufite ku cyumweru, ugatanga igihe cyawe gusa. Hari ikindi ngusabye? Ubundi nurangiza mu nyumve aya mazi ninjye uzayishyirira muri ayo mazi. Nushaka ubu uri umukobwa bazirikiye kwishyiga ku bw'icyangiro, uzagenda aya mazi ya karabe, igikundiro tugiye kubagana. Anayisi nijoro we. Uyu mudamu nabahaye ubuhamya, uraje rebe bigiye kuba rero. Aya mazi ngo barakubenze, ngo baragize biranga, byarangiye, ngo yaguciriye mu maso, nibizongera kubaho. Uzagenda uyakarabe. Reka mbabwira ibintu mugiye kubona, ibi bintu ndimo mbabwira. Yaba nabonaga abantu bizerera mu kintu kijyanye n'ibimenyetso, ngo murebe ukuntu Imana ikora, murebe uburyo Yesu akorana namwe. Ubundi nindangiza, nzahita nguha icyo bita akabuto ka SINAPI, maze no kukwigisha icyanditswe cyako. Aka kabuto nzakubwira ahantu harenga 15 uri bugashyire. Buretse uraje urebe, ni Yesu wabyivugiye. Uri muranyumva neza? Nimuvuge ngo amen. Ayiwe Mana we. Ibindi umwuka wera aranyobora. Mwabonye ko nazanye n'idarapo? Ndakoresha ibimenyetso gusa. Ngo urarwaye, uzataha uri muzima. Icyo ngiye kugutuma rero,
ugiye kushakira umuntu wari we wese witekerezaho indwara cyangwa icyangiro, mubwira ngo ni icyangiro ni indwara. Urajya gusaba ibintu, urasaba umugeni akarongora undi, ufite icyangiro ku bintu byose, icyo ugerageje cyose kiranga, icyo ugerageje cyose kirapfa, business urayitangira, ibintu byose byarago, uzagenda uyasuka ahantu hose hapfuye. Ibi bintu ndabikubwiye, ndagutuma iki rero, nimuvuge ngo haleluya. Mana we, ibi bintu nari kuba no mazi nagiye kuyafata, nibi bikorwa nari kuba nagiye kubifata nyuma, ariko mbifashe mbere kugira ngo mbabwire ibintu byitegura. Mama, uzazane passport ya, uri murambona ufite passport, uzazane passport ya. Icyamavuta cyo tuzavugana. Haleluya! Nago mubizi? Nta kimenyetso se mwari muzi? Sinari nababwiye se ko nimva Israel nzaza ngaboza ibirenge? Nabonye nagiye mpita nkoresha ubundi buryo. Aya mazi uzayatawe yakaraba ibirenge. Swe uyakarabye abana bawe. Ndakurahiye ikintu cyose ugiye kugerageza gukora cyose, ibi Satani natabikwibagiza hano hanze ngo ugende ufatire mu tundi tugahunda, uri mu bantu ba mbere bagiye gushima Imana hano. Yesu abaho umugisha. Nari mvuze ngo Yesu abaho umugisha. Nari mvuze ngo Yesu abaho umugisha. Muzabibonesha n'amaso yanyu kumugaragara izuba riva. Muzabibonesha n'amaso yanyu ku cyumweru. Ibi bintu nzabikora ku cyumweru, nzabigisha kuri bimenyetso, bazanyakira kare, nzagira umwanya wo gusengera abantu, nzagira umwanya wo kubohora abantu, ubundi nkore bino bimenyetso, mugende muhure n'ibitangaza. Singwaye ubuhamya, nge nanga ubuhamya bijyanye n'igihe kiba kigezweho. Muraje murebe ikindi kintu ndi bugutume rero, kandi ugikore, ugenda urarika abantu babiri nk'abahamya. Abaki reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ushaka abantu babiri, wowe uri online nawe ushaka abantu babiri, uzizerere mu byo ufite, ushaka abantu babiri nk'abahamya. Ni ku cyumweru saa 10 muzabanze mubyuke mujye mu macace yanyu, ubundi muhite muza, ugenda ushaka abantu babiri ubararike nk'abahamya. Niba shaka uzararike 10 ariko babiri niba uzabarirwa. Aba babiri bagiye guhamiriza ibintu Imana ije gukora. Nimunyakire muvuge ngo haleluya. Abantu babiri nk'abaki, vuga ngo nk'abahamya. Aya mazi uzagenda uyakaraba ibirenge byawe. Nzakubwira ibizakubaho nyuma yo gukaraba ibirenge. Ariko murimo muranyumva neza? Murimo muranyumva? Ngo harakandagiye hana akazi barakagutwara nibizongera kubaho. Hari ibintu wirukase utazongera kwirukankaho. Hari ibintu washakishije utazongera gushaka. Reka dukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Vuga ngo ku cyumweru ni fire. Subiramo ngo ku cyumweru ni fire. Ashinda bizi kugira akazi keshi. Aka kabuto uzaza ugafata ukajyane muri bwa butaka. Vuga ngo ifeza ziraje. Mana we yuka datakara we. Ibi nzababwira ibi ngibi, umuntu ufite ubutaka bwananiwe kugurwa, n'ubwananiwe kugurwa, aho waba uriho hose, waba ufite imodoka yananiwe kugurwa, ikintu cyose washyize ku isoko cyananiwe kugurwa, ku cyumweru uzambwire ngo nanjye ndi muri bo. Erewe shenge we, ngo ndi umukobwa ngo byaranze ngo nananiwe kurongorwa. Nimwamubonye wa mugabo se yitangira ubuhamya ko yabyaye umukobwa, ariko warekeye aho ngaho, warekeye aho ngaho, ko aribwo mugiye gutanga ubuhamya. Ubu se nimwabonye ibimenyetso hano? Babana noherezaga Espagne ejo mundi nibagezeyo,
imana yacu amashyi. Imana ibahe umugisha.